Biyag, wenno patay. Tinapalabas, nalagipmet ni Doray asapulen dabaket bogan ken dagiti singin nga anak ni Rosana. Ngem saan na idaan nasarakan, nupay kasta, saan latamet amamingga, ket ituloy na lata ti makipagsapol. Iti sabali a bangir, agdanag ni Vina, gaputa saan na makikita ni Roldan iti pagadalanda. Ingkedeng nangarod asarungkaran daytoy iti kalapaw na. Itagagayem, at tuwin tituloy tinubela tayo ano paulwan. Biyag! Wenno patay! Adeta, adda akong diti kalapaw ni Roldan. Nakarikap diri daw. Roldan! Roldan! Ayan mo! Kita hakman kit di iti unag. Roldan! Roldan! Anya tinapasamak din ka! Roldan! Nakaigda ka anadanin ko. Apay, masakit ka? Vina. Anya timapaspasamak kan ka. Matitirik na. Dapadapin ka man. Nagbara ka. Agore ka. Banyusan ka. Mabitlaan. Oh, adayta. Nakabanyus kan. Nakasukat kan iti kawas mo. Kana, bimao basitan ti baram. Sana kas itay anak kabarbara ka unay. Medyo mayatan tirik na. Gapo iti pa ng banyos mo kanyak. Anya ti marigrig nam, Roldan. Saan ka di sakit ti ulom? Nasakit nga rod. Ken aglaminak pa'y no daduma. Agtigtigargarak iti lamin ko. Anya? Naimbaglangan tayo may ka. Kat binanyusan na. Isuan na kaginawa ak. Roldan. Saan ko akabailan ti bagik? Iso adya kon simsimrag. Aguray ka. Adamakan ngayon sangpat ko. Isaganaan ka iti kanam. Kalpasan na. Inak gumatang iti agas mo. Wano saan? Ipan kan iti dispensary. Nagyamanakan ka. Vina. Naimbag lakit din. Tapi nalubusan mak ni papaamang salungkar kini Roldan. Day ka lang. Tadyak imbagbagaan ni Roldan ti sarungkara. Imbagak ani Vina. Taamangan no dinak palubusan. No ibagak alalaki ti sarungkara. Madamdama pa'y. Adda akton ijay daklan. Masorpresa lakit din ni Roldan. Doray, kayat ko ti mapanay ili. Sarong karak ni Michael. Anyo? Agpaili tamanon. Wana, barang adda ni Michael. Ala, no day tati ko nam. Agpaili ta. Sapay ko tadda ni Michael. Kasanon no awan. Basta agpahili ta. Nunan. Sige, agrubot tangarutin. Tagpaili ta. Kumusta ti panagsansanay dagiti balod, Maskay? Mayat Big Boss. Talaga ajak ipalubos nga dati agtugtungaw latan kadakwada. Maskay, pag inanaamat idaa, pulos mutin ngawan inanada. Sakit di mo pa ida pa inuman iti danom. Awanan na, anya pa'y ngay tipigsada. Big Boss, kita niyanso, tamakibibiyang manan. Big Boss, sana nasaya ti aramiden ni Maskay. May laban dagiti balod, iso anas kan kumamet ang mapapigsada. Kasano ang napigsada ang makilaban, no agkakapsot mo ti bagida. Gaputa di ida papainuman ni Maskay. Mangandan tumat lang, ansot. Rumba nga manganda iti husto, Maskay. Di mo ida bisinen. Oh, Sige, Maskay. Agtungpal ka iti imbaga ni Ansot.
Tapod no mati kunana. Painuman ken pakanem dagiti balod. Iti kasta, napigsada no makilaban da. Nang runa pa'y, tadamanin sumaruno apalaban, Big Boss. Nalawag ka di matlakan ka, Maskay? Wan, Big Boss. Bueno, ingkayag trabahon. Panawan da kon dito'y salas ti pasdak. Wen, Big Boss! Mayat. Naglamis ti ininom ko adanom. Ugasam day ta naginumam abaso, Maskay. Kat isublimot lang iti pagikikan. Ta sino ka mang diktar kanya ka? Trabahom ti agisim pa dito kusina. Naglalay nga mo ngay. Rumbeng asika ti taga kusina. Tasyak ti mangidaulo kadag iti balod. Talaga gayam nga pala na kansot. Awan mabalin mo. Gaputasak ti dinutukan ni Big Boss. A Pangulo dagiti balod. Awan mo't amom. Anya? Day talamang parparigat kadakwada ti amom nga aramidan. Ansot. Di naksurunan. Ibagbagak lang ti pudno. Maskay, laglagipem akagurgura da kadag iti balod. Iso asayatom ti pannakilangan mo kadakwada. Di ka agin lalay nga kanayon. Nagado ka talabid mon. Panawan ka man lang dito kusina. Hoy, Maskay! Di ka naging lalayng. Tapno saan da kabalsan dagiti balod. Ha? Adda ka dito'y kalapaw ni Roldan, Vina? Walay la, imbag timay ka. Masakit ni Roldan. Anya? Sang-sangpat ko anapan nagkid daw iti agas iti dispensary. Kasta gayam? Adda ni Roldan dita kalapaw na. O sige, umunag ta nga ron. Agyamanak yan ka, Layla. Una kuno awanin mo ayam amang sarungkar kanya. Imbagakmat nga umay ka sa rungkaran. Kat, kumustan tirik nang? Saan anasaya tirik na? Saan na balita nakatumarkan, Roldan? Agyamanak kada kayo adwa. Nuawan kayo ita. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kanyak. Roldan, Layla, nakitam ka din ni Michael iti bugalyon. saan? Diyak amuti pang sapulakan ko na. Sapay kumatag kita kayon to. Sapay ko ma. Hun gayam. Adda ginatang ko asidaan kan bagas. Agluto akon. Taglalang lang tayo amangan. Sige, tulungan kan Layla. Saan na balita nakapagtumarmot kan ni Roldan? Ay, sole pati ma. Gam talaga saan pa'y nagsubsoble ni Michael. Aging gaita kat di pa'y nagsubli. Uy, galot. Ay, agkala subli ka. Gam awan lata. Basta Ma'am Chayong, noumay ni Michael, ibagayo asap sa pulat. Wan. Amok dahi ka, Fatima. Anyamutan. Ulayon tayo agsuble. Sige, Ma'am Chayong. Inak na rudan. Sige, Fatima. Agsuble kan tumanan. Balang adanto ni Michael. Dito yakon amaturog, Roldan. Saan abali? Ta Domingo mat inton bigat. Oray siya, dito yakon amaturog. Tani, rapiin. Pasensya kayo na. May mayat matlaang na maturog kami diti kalapaw mo. Tapno mabantayan da ka. Awan mati eskwela inton bigat? Agyaman ako manan. O ala, ta isaganak ti pangrabyan tayo. Mangan ka pa'y Roldan. Sakbay nga agtumar ka manan iti agas mo. Nakaturog ang dagiti kakadwa kabalod. Saklaangan ti siriring. Kumusta nga tan ni Roldan? Amang ano awanan ti kwartana. Kaasimat. Nalabit. Magmag na dayjay. Aging gayjay pagadalan da.
tawanin pagplete na. Kasanok ita na matulungan. Kat may sakmat na nabalod dito eh. Mayat ti init na. Wanya. O anya, Roldan. Kumusta ang tirik na? Mayatan, Vina. Panagrik na kat naimbaga kon. Sigurado ka? Wan. Kabaila akong timapan iji pagadalan ninton bigat. Nasayat nga rod no kasta. Wan gayam. Ikan ka iti kwartam, Roldan. Itad kun kan ka ti allowance ko nga inted ni Papa. Ha? Imbag lang mat nga igatang mo iti kayat mo agatangan. Saanin, Layla? Umdas kanya kung tika dayo adwakin ni Vina. Ada kayo tinangasikaso kanya kita. Basta awatem tulatan ti itad ko a kwarta. Saan na bali kanya? Tadanam na mga kapagapon ti kwarta. Ngam si kangay. Wan nakababainan. Saan mo a panunutan day ka? Naragsakak a makatulong kan ka. Wen mat, Roldan. Si Pupusa tumulong ni Layla. Iswati mon pabainan. Agyaman ak nga rod no kasta. Kanuan ganyam, Roldan. Saan kan nga agbalon inton bigat, ha? Takaan wag ti balon ko akas iti sikon. Agyaman ak manen, Vina. Day talagyam yaman ti sasawom. Talagamat nga min agyaman ak kada kayo adwa. Napudno kayo agayan. Papa, anda ka mat gayam. Wani ha. Kat kumusta ti panagadal mo? Awan parikot, Papa. Tasay sayatag ti panagadal ko. Masayat. Ngam, awanin kwartak. Apay adi imbaga day ta kanyak ni Doray? Jack imbagbagakan kwa na nga awanin ti kwartak. Iso mangtad ka ito. Amangan no pumanaw kayo adi dak ikan. Mabit lang. Ato iha. Agyaman nak, Papa. Nukurang pa'y day ta. Ibagam lang, ha? Talaga akurang, Papa. O sige. Mayunak nga rod. Oh, adtoy ti ka pa yung boss. Doray. Apay ang naglaka anay boss ni Fatima ti Kwartana. Ha? Nagkidaw kanya kita. Kat dakalagatad tinala na. Amom nga min ni Fatima, boss. Insurok nga agimpad. Agimpad? Ang mapay ang nagdakalagatad tinala na. Ibang bangko na nga min ti daduma, boss. Anya? Un, boss. Kasta ter aramidan na. Bueno, awan ti makunak iti na ita. Sige. Agtalakakan ka, Doray. Makamukan ka ni Fatima. Un, boss. Mangibati akmanan iti kwarta. Tapnosan kayo amawanan dito mansyon. Adda pa'y kwarta nga igam ko, boss. Bueno, itag ko nga rodan ti sweldom iti 5 a bulan. Oo na, boss. Agyaman ako na eh. Makaipaw itak manan iti pamilya. Doray, sa dino ka no ti pagturungan itan ni Papa? Mapan ijay utbong. Sarungkaran na ti asyendayo ijay. Kasta gayam. Nagado ita ti kwartak, Doray. Ha? Hoy, sika. Apay anagulbud ka kin ni Papam. Apay, awan ayat ti kwartam kat adupay mat. Bayan naklaang. Naimbag lakit din Taimbagak nga agibang bangko ka. Sana bale? Tapudno ti kunam. Iduldulin ko ti kwartak. Agi bangko ak. Kaya't kung ado ti kwartak iti bangko. Sige, makaamu ka. Sana bale, Doray. Sa anak mat nga gastos iti awan kasaskan na. Un, amok da ita. Ay, sige Panawan ka pa dito paraangan. Tainak agripaso.
Ado pa'y tirumbang abasak a libro. Sige, tainak ijay kusina. Mangisaganak mo't iti meriendam. Naipan kon ti merienda ni Fatima nga agreprepaso. Gituyak man pa'y paraan. Agtugtugawak man pa'y dito'y. Panunutak no sa dino pa'y apaset ti bugalyon. Ti pagturngak inton bigat. Tapno sa pulag dananabogan. At danang sit-sit kanyak. Babae. Ha? Ningataro sana day chay. Aglang-langamot abakat. Isungatang agpaiso. Ningata Rosana tinakita ni Doray ngaglanglang nga abakat. Gagayem. Di uliwana ringgen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Saan asimsimrek ni Roldan iti klase na, ket agdanag ni Vina. Iso asinarungkaran na daytoy iti kalapaw na. Ket naduktalan na nga dagayam sa gubanit ni Roldan. Binanyusan ken napan na ingkiddawan iti agas iti dispensary. Simbang petmet ni Layla ket duadan anangaywan kini Roldan. Iti pasdek ni Solomon nakaturog amin dagiti balod malaksid kini Michael. Pampanunutin na ti kapsat na nga amangan no awanan ti kanan daytoy ken amangan no awanan ti pagplete na amapan iti pagadalan. Kabayatan na iti mansyon ni Solomon, adda ni Doray iti paraangan, idi adda ng sit-sit kenkwana. Ita gagayem, adto yan tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Ha? Adda nagsit-sit kanyak. Babae. Ha? Ningataro sana dayjay. Aglang-langa abakat. Iso matangag pa iso. Mapanak itigay. Imisum. Ni Rosana talaga. Rosana. Siyak, Doray. Pasensya ka na. Nagpangadwa ak itay nga umasidag. Kunak mo saan asiga. Kumusta? Di Fatima, ti anak ko. Kumusta? Ada ka di taonag? Anya ti aramidon na. Kumusta ti panagadan na? Nagadumatan asaludsod mo. Pagsasarong mo matan. Sagay samla nga. Mahina ang kalaban. Anya? Si kakit di mat. Ala, umunag ka. Umay ka. Mabait lang, tailukat ko tigay. Saanan? Ang mga noomay ni Solomon. Napan ijay utbong. Napan nasarungkaran ti asyenda na ijay. Kasano na makita nak ni Fatima? Saan na ka makita? No imo nagni Fatima iti silad na. Kat kuna nang agripaso. Saanan arumwar da jay. Iso nga inak tulatan ikan iti kanan na. Kano pa nagmimerienda? Inak mo't ikan iti merienda na. Tapno saan amabisinan? Agyamanakan ka. Tadi mo baybay anti anak ko. Mala, umay kakit din. Umunag ka. Ta iti silad ko ti pagsaritaan ta. Fatima, awan ka din ti kasapulam. Ala, ukunday tatrian ang ikak iti meriendam. Ibagam lang, nada ka sa pulam. Sige. Katrumwar kan dito'y seled ko, Doray. Manaktak ka. Wen, rumwara kun. Nada ka sa pulam. Pukawan naklata. Awanan ti ka sa pulak. Nabsugak pa'y. Ti ka nagtulatan iti pangal daw tiyag mo. Sige nga ron. Ano?
Napaya, ituloy mo, ti pa nagripasom. Ala, agmerienda ka pa, Rosana. Agyaman na. Amo, awan parikot kin ni Fatima. Day talang, tasuplada at talaga no daduma. Nang runa pa, idiawanan ni Michael. Boyfriend, ha? Pagayam na lang, dayjay. Pimanaw iti pagtrab-trabahon na. Kat saan pa'y mata nagsubsubli. Sipod pimanaw ni Michael. Madlaw analiday ni Fatima. Nga oray di na ibaga. Mawata ka. Iso nga ay waklatan. Kasta ka di. Malidliday itati anak mo. Gaputa pimanaw samat ti pagayam na. Ay, jakman amukan ko na. Kuna na nga agayat sakit ti kin ni Michael. Saan pa'y nagdaton kan ko na? Iso ako nakadakwada. Ano ayat man ti marikrik na day titunggal may sa? Saan da kumapay nga ipapuso? Gaputa agad adal pa'y ni Fatima. Agyaman na. Tada ka amang palpalagip iti anak ko, Doray. Rosana. Talaga adyak baybay-an ti anak mo. Ipagpagapukan ka. Kun may sa, napatugan ni Fatima kanyak. Tasipod ubing, na dun na ako. Kan sipod pimanaw ka dito'y mansyon, talaga adyak binaybayan. Agyaman anak day ta, Doray. Oo, agsangit ka matun. Gaputa. Nabaybay akon ni Fatima. Gapo iti pa nang sapsapol ko kadag iti daduma pa nga ipatpatag ko iti biyag. Sana bale, tadda akmat. Kan among, napan kami iti simbunan. Nagadal ni Fatima iti karate ijay. Nakigrupo mat kadag iti estudyante iti karate. Kayat na sika, aging enjoy. Kasta ka di. Ngam limiday idi awan ka na danon mi. Sika ti sapulin na. Kan sika ti kayat namang isurukan ko na. Anya? Di ko na da master kan ko na. Nagbakasyon ka lang. Kat di da mo no kano ti panagsublim. Piman mat ti anak ko. Itilaksid ti kinaliday na. Na ay ayok matlaang. Imbagak nga agadal latay ti karate. Tainton agsubli ni Ophelia. Maragsakan ton. Tanalainton nga agkarate. Ikat, nakaadal ka di. Una. Adda amunan iti karate. Sakbay asimrak iti pagadalan ni Master Dakluhop. Ngamin, sipod ubing, pasaray isuro. Kasta gayam. Kati kanayon ko ngay bagbagakan ko na. At masursuro na iti panakilaban. Kat saan na nga aramaton iti kalukwan. No di kat pang depensa na laang iti bagina. Doray. Kat maragsa ka na. Gaputa amunan ti agkarate. Dayta lang, takasapulan na ngay praktis. Agyaman ak iti panangayaywan mo kanikwana. Kayam. Kumusta ti panang sapsapol mo kada nanabogan? Jaklatay da masarakan. Uray siya, agsapsapol akmat dito'y bugal yun. Ngamjak ida masarakan. No pa'y kasta, ituloy ko lata, basta adalakit di oras ko. Di kwartang intad ko kan ka. Kita ama, ang mga numatnag mo, wan numapukaw mo. Wen, agyaman ak maninkan ka, Doray. Ala, ingkan, agan anad ka ha. Itulod ka ko ma, ngamjak mapanawan ni Fatima. Wen, kang runaan ni Fatima abantayam. Sana balin kanya. Agyaman ak maninkan ka, Doray. Doray, namabalin la ko mga arako pagpay ti anak ko. Sakbay apo manawag. Maawatan ka, ngam saan amabalin. Wen, amok, Doray. Ala, ingkan, aganad kay tidalan mo, ha? Wen, kat agyaman ak maninkan ka, Doray.
Doray, asino dyan nakita ka kasarsaritam iti gate? Ha? Ay, kwa. Nakita kayo iti tawa. Kwa. Ay, agpalpalama day jay. Nagadung agpalpalama ang makadandanon dito eh. Inigkaklatan ang itilimos na, takaasimat. Kasta? Anya, mabisin kan? Isagana kunti ka nam. O sige, yag mulatan dito'y silid ko. Sige nga rod. Urayom labitan. Mga rami dakmatan, iti mango juice mo. Sige, kayat ko. Tay nalamis, ha? Amok. Sige, panawan kan dito'y silid mo. Hoy! Asino tinagko na kada kayo nga ginana kayo, ha? Sige! Dahito iti parakan ka! Dahito ipay! Talaga nauyong dito yung maskay. Ranggas. Kasi di may sasinapsaplit na. Ay, siglat! Anya tiraramidem! Apay di kag sanay! Sige, agsanay akon. Nakatakder kalatan! Katabnog nakam ka! Naska na may kan kay teleksyon! Saan nagaputaubing kapay ako na niyansot? Kat makalisikan kanya! Inala ka dito ay tapnog sanay ka! Isungag sanay ka! Agtungtungpal kami matiti amin na kayat mo. Isuasan arumbang asaplitan na kami. Kastagayam! Anay ko. O anya, nakari ka kadipay lang siglat. Awan pa'y sirbim, mabiniringasak iti siglat. Wah! Saloy ka matgayam! Nalabas kan maskay. Daytoy ti parakan ka. Yeah! Yeah! Dugay, kinugtaran man ni Michael ni Maskay. Gunggo ng Maskay. Sige Michael, kugtaran pa itingangana, tagunggunana. Ganaban day ta Maskay. Day talamang sapsaplit yan muna. Timakder Maskay. Timakder. Si putak. Ang mga ano saplitan nakmanan. Agawak ti saplit na. Kat isaplit ko kan kwa na. Dagitilibang agtamit kanyak. Umasidog na! Ay, boss! Ay, boss! Da kayo alimang agtamay kanyak. Sige! Bugbugan nyo tayo tatao! Sa ka natin bugbugan da. Bugan tayo itong gawing! Iyo bugbugan tubig! Makibiyang kagaya, ha? Dahito nga ron. Makibiyang kagaya, ma? Dahito itiparagan ka! Natayan ti pinalto ka ni Maskay. Salbag ka Maskay. Pinatay mo manin ti may sabalod. Kasta ti pagpanagan ti amin na kumontra kanya. Ngagpapankan ka! Anya? Apay nga iramraman nak, ha? Sige. Padasam, Maskay. No kayat mo kat agpinadas ta. No talaga naturid ka. Sige. Agrangat ta. Ikatam tapaltong mo. Ta ikatag matiigam ko. Salbag ka, Anso. Talaga man nakibiyang ka. Maskay, maditi na ramid mo. Pinatay mo to'y may sabalod. Awan bibiyang mo iti kayat kong aramidan, Ansot. Awan mo na talaga. Agin bubus ka. Dinto pa'y aramidan dayta ni Big Boss. Ita, si ka lang nga pasurot na ti mga ramid iti dayta. Hoy! Kumanaw kan dito, Ansot. No
Di mo kaya't apaltugan ka man. Anya? Huh. Sige. Paltugan nak maskay. Ingkasamatan ti paltog mo, Ansot. Wanya. Agpinadas ta, ha? Sige. Asutem ta paltog mo. Tamakita tinalaing kadata. Agdraw ta. Nakarit ka, Ansot. Gaputadyak kaya ter aramidam. Sige. Agpinataytan. No dayta ti kayat mo. Anya. Mabuting kamot lagayam. Hoy maskay. Isardeng mon aparigaten dagiti balod. Oh. Da kayong agtungpal kanyak. Sige. Ituloy yung tiagsanay. Kat si kamot Michael. Sumurot kan kadagiti kakadwam. Agsanay kayon. Wen, Boss Ansot. Kat si kamot maskay. Ing kaitabon day ta pinatay mo. Ipantayo ka diti bangkay, itinangita naman tayo iti may sapay a bangkay, Boss Maskay. Kanyag pa sa bas. Wan. Ijay ti pangipanan tayo. Ijay yung ay tanam ti bangkay. Wen, Boss Maskay. Ganggay nyo ti bagak kada kayo. Anya neta, Boss Maskay. Naskan amapukaw ni Ansot iti dalan ko. Anya ti kayat mo nga aramiden, Boss Maskay. Ipamuspusan tayo apatayan. Agbaligi nga ta ni Maskay, iti dakas apanggap na kiniansot. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag! Wano patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Rillera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!